Nizim Africa la kufika khona inyanga yompedi TV ngiyabulisa ngiyadumedisa madume khabonwe this Dr. Hoti inyanga yompedi khehla lamakhehla awu ikhulula amakhulu madoda nyanga inkulu yaseGoli mamela ngwaneso each and every Sunday starting from the 10th of May 2025 ke batla utlwisise hore kereke mona dishopong tsa khale tsa Skhosana e tlabe e kena ke kereke ya apostola kereke ya Scoop kereke ya moya kereke ya badimo kereke ya manyeloi mamela ngwaneso ha o le motho ya ratang thapelo ya Scoop thapelo e clean ya moya thapelo e batho ba tlang ka mkhobaleng ka teng goba sometimes uthi umuntu mufika kule nkonzo yakhethululwa kereke nyena ba go tlametso betse kereke tlametso betse ena ke kereke e tlokena mara ibe kereke ya moya e tlabe ile kereke ya apostola e tlokena from ka di 10 tsa May di shopong tsa Skhosana monana ha o le motho ya vale Everton ke mo ke leng teng di shopong tsa Skhosana tsa khale ke kopa re o tle ngwaneso kereke mo tlo rapela le rona apara speaker sa hao apara kubo ya hao ya moya ya apara taba tsa hao tsa moya kenya di chain tsa hao kenya di faha tsa hao ngendlela nje ongayo faka izambatho zakho sika moya each and every Sunday kereke ya moya ya kena lefatsheng la Everton e ba le rona ngwaneso rapele le wena ke a bona inkosi ibusise each and every Sunday inkonzo iyangena 11 o'clock o fitlela ngwaneso ka 3 o'clock kereke iyatswa 11 to 2 to 3 inkonzo iyaphuma uza ngendlela oyiyo ke batla batho ba shapang clock batho ba shapang beat batho ba moya kereke ya bona e tla be kena mo Orange Farmer African spirituality o shapa organ bona ke apostola ya moya ke a bona